and eat rice Cara lazat menambah tenaga. Nasi ayam roaster KFC baru. So good. Zana ni tak boleh cakap sikit pasal Kak Ita. Ada je yang Mama nak sebelahkan dia. Kalau kesilapan orang lain, senang nampak. Cuba kalau kita ambil cermin tu, letak depan muka kita, tengok diri sendiri, mesti ada silap punya. Apa Kak Ita buat dengan Mama? Wait, fulus. Jadi, Mama tak dapatlah beraya dengan Ita ya. Apa hak engkau nak halau aku? Ini pun rumah mak bapak aku lah. Saksikan telemovie khas Hari Raya. Raya Bersama. Esok 8:30 malam hanya di Suria. Annie! In the next episode of Mazed Up, That looks like the 1974 World Cup. what if you could travel back in time? I'm Danny. Run away with some girl. Impossible. Be careful what you wish for, because you might just get it. You! He's the one, Danny. Remember, you could be the next winner this week. Then let's do it. Mazed Up, every Thursday 8:30 p.m. and Saturday 12:30 p.m. Reja hidupku Kini kembali kita bersama. tak kira bangsa. Walaupun zaman sudah Kita masih yang sama. Kita masih lagi sehati dan sejiwa. Reja hidupku. Salam Idul Fitri. Ojo delok ning buri, delok Rian. Asyik dengan Cik Budi. Ya, bos sekali. Yang dia mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ingat, jangan pandang belakang. Dari kami, Minal Aidin wal Faizin. Saya Ina Sultan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan saya. Dan kami sekeluarga ingin mengucapkan Bersatu dalam cabaran, bersatu dalam inovasi, mengasah minda dan menduga fizikal. Siswa dari dua negara, negara Brunei Darussalam dan Singapura. Kini 2013 di negara Brunei Darussalam. Saksikan Ekspedisi Siswa 2013. Jumaat 16 Ogos 8:30 malam hanya di Suria. Shakuntala's Food Palace, mahligai hidangan South India yang halal. Suasana hebat sehingga menawan bintang-bintang Bollywood. Yay! Say shala shala, Maria say shala. Abuji, welcome to Shakuntala. I have a special. Apa mau pilih? Sedap gila, tak boleh angst. Show Interior mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Pastikan bersama kami dalam urusan hartanah anda. Ketenangan anda kecemerlangan kami. Jom cemerlang, hati tenang. Ha ha ha.